belai hambai chini media rok to tini chung hai chini amsayo kaschole sana thangka ke o 12 taka jo amsayo belai kheno para kasam tongo phiaba tab jati pointo ekdom amar taka jabe nangjak sonaton para kai mo not taka jani bisin andara kolayo ekdom taka jo main proper ke basuk bosong thaman yagulo ta pointo ro bridge solim koriko ga o lama nangjaga pointo se lama kri ke thangnai bosori sarkar tam khai klangkhna norok wan soi naiman to tabo sungo jagabo ang SMLA hisabai DM no proposal leui जों o lama no kaisa BSF মানে at least bridge solim pon khaine ne bagui जों sai toklai tongo motamoti abo election paikano bas kangno tai koyekta mas ni bisingo no mo samu rom jagi thanai mo kaisa chini motamoti जों pok salman bisingo motamoti abbas जों mangka estimate rok khairika প্রায় 700 মিটার কাহাই tongo ba ekdom para bising tino lama mane kun emon lama wati faikano o jagao tai himnan moto condition kori ongo gai जों obono tini lama naile faikasini oro chini leader otong jotono chini working president chini block committee secretary do tai jotono am chini member chairman otong payo gai om haikeno tebo जों komo jagao no koyekta proposal ojak tongo je proposal kabangma dilnomui o boro safarang tongo gai kuno khaije gya samong tin nukha jeta am sai rogo tini kabangma borok salayo chini MLA no boot pass khairo homani जों kuno phane maya lama kri tui kri omang boro issues kari ang omos request khainam sung omos जों actually tinil fall yabo mo ফলংকা আগে দীর্ঘদিন 30 বছর 35 বছর যে সিবেন সরকার চালাংখা থাংনায় অনুখনা আইপিএফ বিজেপি গভর্নমেন্ট চালাংখা কিন্তু ও এরিয়ার কোন এমন কিছু খাইজাগলিয়া অমচিন দুর্ভাগ্যজনক ngomron hoitino जों tabuk kisa khai ang diamne pressure ma ba department kok sama ba tabuk o ek bosor जों bosele khaimana ba tabuk chin koyekta proposal kotor kabangma proposal jak tongo o proposal aste aste जों implementation khainen bagi chesta khalai tongo emong o amhani bisingo kaisa o sonatan para omani o bridge soling ngnai abo जों motamoti जों department hoiti जों kok manhuka emong obo ngnai emong chini domodar pararo CC road ngnai ngai koyekta chini o nimai pararo go ngnai taw motamoti जों proposal man yagulo abo ngnai जों kaisa DM fund ti khanung tu department ti khanung tu block ti khanung जों khaline abo ang SMLA hisabai ang tini kok rilang khata hambai